Mwiriwe neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu biganiro byacu hano kwishya News TV. Reka twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, tunabifurize kugira intangiriro nziza z'iki cyumweru, dore ko turi kuwa kabiri ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025. Kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bikomeje kugenda bitegurwa ndetse bigomba no kuzajya binyuzwa hano by'umwihariko kuri uyu murongo mugari cyangwa se kuri uyu muyoboro mugari. Hanyuma rero munyemerere turebere hamwe amwe makuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se amwe makuru akomeje kugenda atangazwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane turaza kugenda tugarukaho nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi bibera i Doha muri Qatar byahuje uruhande rwa AFC ndetse by'umwihariko no ku ruhande rwa leta ya Congo, ndetse bakaza kugira byinshi bumvikanaho birimo guhagarika imirwano nubwo bitamaze kabiri. Hari amakuru avuga yuko baraza gusubirayo vuba ahangaha, hanyuma bakaza gutangira ibigendanye n'ibiganiro. Ibi tugiye kubyinjiramo neza turebere hamwe uburyo byose byaba bihagaze ndetse n'uburyo byose byaba bikozwemo. Hanyuma kandi muranyemerera mbagezeho n'andi makuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko turagaruka no ku biganiro bishobora kuzasubukurirwa Istanbul mu gihugu cya Turukiya, bizahuza uruhande rwa leta by'umwihariko ya Ukraine ndetse n'iya Moscow. Nyine ubwo ni Kiev na Moscow cyangwa se Uburusiya ndetse na Ukraine, mu rwego rwo kugira ngo barabere hamwe rero uburyo bashaka kuba bahagarika imirwano nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Munyemerere turebere hamwe ayo makuru akomeje kugenda avugwa, ayo makuru akomeje kugenda atangazwa muri kano kanya by'umwihariko. Reka mbasuze mwese mbifuriza ibihe byiza, abadukurikiye bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'abari hirya no hino mu isi, mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije no kugira gukomeza kumererwa neza. Reka mbabwire ngo rwose nimba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, dore ko twibanda ku yagezweho akomeje kuvugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Reka duhere kuri ibi biganiro bimaze iminsi binavugwa cyane. Ibi biganiro navuga ko byongeye gutuma by'umwihariko abantu benshi bongera kwerekeza amaso ku butaka bwa Kongo, abandi berekeza amaso i Doha mu gihugu cya Qatar kugira ngo barebere hamwe uburyo rero ibintu byaho bihagaze. Amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se amwe mu makuru akomeje kugenda atangazwa ni bimwe rero mu bikomeje kugenda bigaragara, aho rero by'umwihariko abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC bazasubira i Doha muri Qatar mu minsi by'umwihariko 8 iri imbere, mu rwego rwo kwitegura gushyira umukono ku masezerano y'amahoro nk'uko byatangajwe kuri uyu wa mbere ushize tariki 21 Nyakanga 2025 na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. nk'uko bigaragara uyu nguyu akaba ari n'umwe mu banitabiriye ibi biganiro. Yagize ati mu minsi 8 by'umwihariko abahagarariye RDC ndetse n'izi nyeshyamba bazasubira i Doha, niba byose rero bigenze neza amasezerano y'amahoro ashobora gusinywa mu mezi ari imbere. Yongeyeho ati dutegereje gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya RDC ndetse n'iri huriro. nk'uko bigaragara habayeho imishyikirano ku rwego rw'akarere ndetse n'umugabane wa Afurika, yatumye hafatwa kandi ibyemezo bimwe na bimwe, ariko bitashoboye n'ubundi guhagarika neza amakimbirane ngo bitugeze ku guhagarika intambara. nk'uko bigaragara Minisitiri w'Umutekano yakomeje by'umwihariko avuga ko ikibazo cy'umutekano kimaze imyaka 30 muri RDC cyasobanuwe neza kandi by'umwihariko cyumvikana neza mu bijyanye n'abafatanyabikorwa batandukanye, nk'uko iyi nkuru rero tuyikesha Media Congo Akadomonet ikomeje kugenda ibivuga. Yagize ati ibiganiro bibera i Doha ntabwo ari igikorwa rero cyihariye. Muri Werurwe i Doha habaye inama hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Kagame. Ibyo byakurikiwe muri Mata no gusinya itangazo rero hagati rero by'umwihariko y'abahagarariye guverinoma ya RDC ndetse n'ihuriro AEC. Kuko rero Minisitiri w'Intebe wungirije abitangaza ngo hamwe n'itangazwa ry'amahame rero ubwunzi bwatumye impande zombi zishimangira iki cyifuzo cyo kwemeza ko ibyo biyemeje muri Mata rero bizubahirizwa, nk'uko amakuru akomeje kugenda bigaragaza.
Jacquemin Shabane yabishimangiye agira ati mu ntangiriro byari biteganyijwe ko ingamba zo kubaka icyizere zizafatwa nyuma yo gushyira umukono rero ku masezerano y'amahame, ariko by'umwihariko ku bijyanye n'ibishoboka iyi yagaragaye ko rero by'umwihariko ari imyitozo itoroshye yo gushyira mu bikorwa. Niyo rero mpamvu abunzi bahisemo rero n'ubundi ko tubibona nk'ihame rusange rizashyiraho rero amasezerano y'amahoro azashyirwaho umukono vuba ngaha. Yatangaje kandi ko by'umwihariko hazabaho inama ikomeje by'umwihariko y'impande eshatu hagati y'imiryango igiye itandukanye harimo n'u Rwanda kugira ngo n'ubundi baganire ku kibazo cy'imicungire y'impunzi ku mpande zombi z'umupaka nk'uko bigaragara. Bwana Patrick Muyaya akaba minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, we yasabye abanyekongo gusoma neza ibikubiye mu masezerano mu buryo rero bwuzuye kandi bakabisobanurira abaturage. Yahamagariye kandi by'umwihariko abanyamakuru kugira uruhare rwabo byuzuye nk'ubutegetsi bwa kane by'umwihariko ndetse no kwirinda gukwirakwiza ibivugwa n'umwanzi cyane cyane bitagenzuwe neza nk'uko bikomeje kugaragara. Ni amasezerano nanone ku rundi ruhande ubona yuko akomeje kugenda ateza impaka, yaje no gutuma impande zombi zisa naho ziterana amagambo mu rwego rero rwo kugira ngo babashe by'umwihariko kugira uburyo bumvisha abaturage ibikubiye muri aya masezerano. Usanga abaturage bamwe na bamwe bagira uburyo babisobanura, abandi bakagira uburyo babyumva, ndetse ubona yuko abenshi bakomeje kugenda bagira uburyo rero batangaza ndetse n'uburyo babyumva. Hanyuma n'ubundi reka dukomereze ku bikomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umusirikare ndetse n'umupolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishwe baciwe imitwe hari kuwa gatatu tariki ya 16 Nyakanga mu murenge wa Mvunayi ni muri teritwari ya Kabinda n'intara ya Lomami nk'uko bigaragara. Amakimbirane ashingiye ku butaka rero hagati y'abaturage b'amoko abiri yaho azwi nka Belande Ngoya ndetse na Bakoji Mulaba niyo rero nyirabayazana w'izi mfu. Abatangabuhamya bavuga yuko urugamba by'umwihariko rukabije rwabaye hagati y'abaturage mu midugudu ya Kapamba ndetse na Nkunga nk'uko bigaragara. Umuyobozi wa teritwari ya Kabinda Gedeon Ngoyi asobanura ko ubwiyongere bukabije bw'ikibazo bwatewe no gushimuta abantu hagati y'imidugudu yombi. Nk'uko rero byatangajwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byano ku butaka bwa Kongo, yagize ati umubyeyi n'abana be bombi by'umwihariko bakomoka mu gace ka Kapamba bahagaritswe n'abaturage ba Nkunga. Uyu mubyeyi kandi yarekuwe ahagana mu masaa sita, ariko kandi nyuma y'amasaha makeya umugore wo muri Nkunga nawe yashimuswe n'abaturage bo mu gace ka Kapamba ntaraboneka. Urugomo rwakurikiyeho rero n'ubundi rwateje urupfu rw'abashinzwe umutekano bombi mu buryo rero budasobanutse nk'uko iyi nkuru ikomeza kugenda ibivuga. Ubuyobozi bw'akarere bwasobanuye ko abo bagabye igitero ari abagizi ba nabi. Bwongeyeho buti kugeza ubu ngubu rero ntituramenya uburyo rero n'impamvu abo bakozi b'inzego z'umutekano bari aho urupfu rero rwabo ntirwigeze rutangazwa ku mugaragaro kandi rukomeje gushidikanywaho ndetse bikomeje gutuma benshi bahera mu rujijo ndetse no mu gihirahiro. Kugeza ubu rero ibigendanye n'izi mfu zikomeje kugenda ziyongera ku butaka bwa Kongo zikomeje gutera inkeke, mu gihe hakomeje kugenda havugwa kandi ibiganiro bishobora kuzageza ku mahoro Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbashimire, tugaruke mu kanya.